Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a ovo je emisija Otvoreni ekran. Neki kažu da će sledeće godine možda biti izbori na svim nivoima, još uvek ne znamo da li će biti izbora ili ne, ali ono što nas u ovom momentu zanima, nas novinare i nas iz medija, kako funkcioniše politička scena u Srbiji. Naravno, nas ovde u Novom Sadu, bez obzira što smo mi sada regionalna televizija, mi se i dalje bavimo najviše možda lokalnim temama, zanima i kako funkcioniše vlast u Novom Sadu, u našem gradu. Evo, prvi put, možda i našom greškom, a možda i ne znam, u ovoj emisiji gostuju predstavnici Jedinstvene Srbije. Sa nama večeras u studiju je narodni poslanik Jedinstvene Srbije i predsjednik gradskog odbora ove stranke, gospodin Slavenko Unković. Dobroveče i dobrodošli, gospodine vama i vašim gledalcima. Unkoviću. Zanimljivo, eto kad sam najavila vaše gostovanje, mnogi su se zapitali, ili mnogi možda i ne znaju, otkud Jedinstvena Srbija u Novom Sadu. Nekako se vaša stranka najviše vezuje za Jagodinu. Pa jeste, upravo ste. Naša stranka je prepoznatljiva po gospodinu Markoviću Palmi, našem lideru stranke, i malo on je u prvom planu što se tiče, on je poznatiji on nego Jedinstvena Srbija, tako da kažem. Da. Inače, Jedinstvena Srbija je osnovana 2004. godine u Jagodini, predsjednik stranke Dragan Marković Palma. On je tad preuzeo odgovornost za rukovođenje Jagodinom i od jedne male varošice. Danas je Jagodina jedan modern, ozbiljan grad i turistički centar u centralnoj Srbiji, a samim tim i grad budućnosti, kako ga nazivaju. Da. Inače, ali otkud bi onda u Novom Sadu? Inače, Jedinstvena Srbija u Novom Sadu postoji od 2009. godine. Tada smo prvi put formirali gradski odbor i te godine smo ujedno formirali i pokrajinski odbor Jedinstvene Srbije i funkcionišemo već 12 godina na političkoj sceni u Novom Sadu i u pokrajini. Da, o tome ćemo malo kasnije kako to izgleda i u Novom Sadu. Pokrajinu ćemo ostaviti možda za neko drugo gostovanje i za neku drugu priliku. Vaša stranka je godinama od samog osnivanja u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije. Kako funkcioniše ta koalicija? Pa naša koalicija je najdugovečnija koalicija na političkoj sceni od koje više stranača u Srbiji i zaista nas vežu isti program, socijalna priča, socijalna politika nam je slična i tako da to nam je ono što nas povezuje, a plus toga naši lideri nisu se posvađali oko funkcija, nisu nikad imali problema. Za 12 godina funkcionisanja uvijek to funkcioniše na najbolji mogući način i mi po vertikali i po lokalnim sredinama nalazimo zajednički jezik sa našim partnerima i mislim da će to biti u narednom periodu. Tako je u gradu Novom Sadu, pretpostavljam. Tako je u gradu Novom Sadu. Mi smo u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije. I participirate u gradskoj vlasti. Jeste. Deo smo većine u gradskom parlamentu. Imamo 10 odbornika i odbornička grupa Socijalističke partije Srbije, Jedinstvena Srbija, je svakako deo većine i podržavamo sve dobre predloge gradske vlasti i imamo određene resurse kojima upravljamo i tu smo da podržimo sve dobre predloge i dobra rješenja na političkoj sceni u gradu. Da. I sada ovo što sam na početku rekla da se mnogi pitaju otkud Jedinstvena Srbija u Novom Sadu, pa malo ako možete da nam kažete o vašem gradskom odboru gde se nalazite. Prostorije gradskog odbora se nalaze u ulici Narodnih heroja broj 5, preko puta Glavne pošte, u pasažu u dvorištu ekonomske škole. Tu smo već 5 godina. Cela struktura i organizacija gradskog odbora je u skladu sa našim statutom. Funkcionišemo u punom kapacitetu, imamo sve organe stranke, imamo izvršni odbor, imamo aktiv žena koji je najbolji deo naše organizacije, imamo podmladak, imamo mrežu mesnih zajednica, tako isto je pokrajinski odbor. Cijeli pokrajinski odbor broji oko 30 gradskih i opštinskih odbora, ista adresa i pokrajinskog odbora na istom mestu, znači Narodnih heroja broj 5, kancelarija radi od 9 sati do 17 svaki dan, primamo građane, razmenjujemo informacije, pomažemo ljudima, spremni smo na svaki vid saradnje i sa građanima i sa simpatizerima
i tako dalje. Koliko su Novosađani zainteresovani za rad vaše stranke? Pa mi pokušavamo na svaki način da program naše stranke približimo građanima Novog Sada i da tražimo poverenje za to što mi radimo i neka to ide lakše, neka teže, ali u svakom slučaju mislim da ima šta da ponudimo građanima Novog Sada, da smo prepoznatljivi po socijalnom programu, da građani vole da čuju dobra rješenja za neka socijalna pitanja i mislim da imamo razloga i da imamo potrebe da pričamo građanima na tu temu. Da li to, ako mogu tako da vas pitam, preslikavate te neke dobre stvari iz Jagodine i da li to može da se prenese na Novi Sad? Pa u nekim delovima da, ali u samom gradu Novom Sadu možda malo teže, ali u rubnim delovima grada ljudi vole, kažem vam, više prepoznaju program vaše stranke. I vole da čuju, kažem vam, dobra rješenja i zaista program naše stranke je takav da jednostavno imamo rješenja, pogotovo za tu socijalnu politiku, za socijalnu priču iz koje proizilaze najveći problemi koji tište građana. Ja mislim da to možda bi trebalo da bude najbitnije i prioritet. Pa i jeste. Sad ako možete da nam kažete šta su to zapravo prioriteti u vašem programu? Pa tamo gdje dobijemo poverenje građana, gdje nas građani priznaju, mi prvenstveno prepoznatljivi smo po toj socijalnoj politici. Nabrojat ću vam samo neke stvari koje naša stranka realizuje prvenstveno u Jagodini gdje imamo najveću podršku građana. Znači, od pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama, od pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, od upis dece u vrtiće, nema čekanja, ima dovoljno mjesta za decu u vrtićima, subvencionisane cene najjeftinije su, ja mislim, u Srbiji, besplatan autobuski prevoz za sve građane Jagodine, pomoć na svaki mogući način socijalno ugroženim, starim, nemoćnim, bolesnim ljudima. Kao što znate, mi svake godine predsjednik Marković završne razrede osnovnih srednjih škola šalje o trošku grada Jagodine na more, u Grčku 10 dana, tako da nema razlike između dece bogatih, siromašnih roditelja. Kao što znate, studente redovno šaljemo u ekskurzije za Beč da vide kako se tamo živi, kako žive njihovi kolege, studenti u Beču. Poljoprivrednike i privrednike šaljemo, vodili smo par puta na sajmove po europskim centrima i tako da smo... Približavate Evropu Srbiji? Pa i Evropu i evropske investitore. Baš je upravo pre 10 dana gospodin Marković Palma je bio u Egiptu i sad očekujemo uzvratnu posjetu privrednika iz Egipta da vide šta mogu da ulože u Srbiju našu. A ujedno i za 10 dana predsjednik Palma vodi delegaciju medicinskih radnika, 100 medicinskih radnika o trošku naših sponzora ide u 7 dana na more u Egipat. Da, znači ne Grčko, nego Egipat. Da, ali zašto to ponekad nailazi na neke negativne reakcije? To što mi nekad vidimo kako u Jagodini se pomaže socijalno ugroženim porodicama ili pojedincima. Zašto to? Da li mislite da bi u Novom Sadu negativno reagovali kada bi se tako nešto dešavalo? Dragan Marković Palma je čovjek koji živi na selu i on živi u 12 članove porodici i svih generacija to ima kod njega u porodici i on na poseban način sagledava probleme običnog građana, običnog poljoprivrednika i običnog čovjeka sa sela iz grada. I te probleme na poseban način prezentuje i priča o njihovim problemima. Tako da, koliko mi vidimo na terenu, koliko se bavimo ovim stvarima, da ljudi razumeju što on priča i da vole da čuju kako je to rečeno. Možda taj nastup nekome ne odgovara kako to gospodin Palma radi. Pa potom je on poseban. Ali ovo što vi kažete, on je čovjek iz naroda, pa možda to na taj da. Potom je on poseban i zaista ima jako puno simpatija na to što on radi i dobro ljude reaguju na te njegove poteze. Želim još da vas obavijestim da recimo sve je to moguće u Jagodini zato što se rade uštede na svaki mogući način. Tamo nema službenih vozila, nema službenih telefona, nema savjetnika, nema plaćanih pozicija nekih političkih jer nekako vodi se tom logikom ako mi građani punimo budžet, imamo pravo da ga trošimo. Tako da A kako reaguju? Kako reaguju? Ili su već navikli u Jagodini da toga nema, da ne mogu te neke
benefite da koriste kao predstavnici vlasti? Pa evo vidite samo da svako službeno vozilo grada Jagodine koristi se da se bolesni i nemoćni ljudi koji nemaju mogućnost da se prevezu do kliničkog centra u Nišu ili Beogradu, da se sve te službe gradske koriste za pomoć ugroženima, pomoć nemoćnima, tako da je velika koncentracija tih sredstava usmjerena prema time kojima je zaista pomoć potrebna. I to funkcioniše jako dobro u Jagodini, ljudi to prepoznaju i svaki put sve više daju povjerenje našoj stranici. Recimo, na zadnjim izborima od 21 odbornika u Skupštini grada mi smo sa našom koalicijom osvojili 17 mandata. Da. Neki bi rekli to je populizam, a opet vi kažete da se ipak zalažete za rješavanje tih gorućih pitanja kada je socijala... To su zaista pitanja koja tište sve građane, već dobar dio građana i uvijek imamo dobra rješenja za te stvari. Evo da vas pitam, šta vi mislite sada? Koji su to, osim ove naravno korone, za koju mislim da ćemo valjda izaći na kraj sa njom, pa možemo i to da spomenemo u jednom momentu, ako se slažete, da budemo neki dobar primer kada su u pitanju vakcine, ali to ćemo ostati za malo kasnije. Koji su to gorući problemi kod nas? Jeste sada korona i već godinu i duže smo u priči o koroni i kako ćemo prevazići sve te probleme, ali kad prođe korona, sa čime se to građani Srbije suočavaju? I građani Jagodine, i građani Novog Sada, a da ne pričamo o tim nekim sredinama, i ovde u Vojvodini, da spomenem Banat ili, na primjer, Južnu Srbiju, gde je situacija jako loša. Pa problema ima ih dosta su uspješno neki problemi rešeni što se tiče ekonomske stabilnosti i finansijske konsolidacije same države, ali neki problemi koji su u nekom narednom periodu mogući, to će pokazati popis stanovništva koji je trebao da se održi ove godine, pa je odložen sljedeću godinu, gdje ćemo vidjeti taj tok migracija naših unutar naše države, vidjet ćemo probleme naših sunarodnika u regionu celom, vidjet ćemo kakve probleme sve poljoprivreda ima u ovom trenutku, kakve će imati narednih godina. I sad smo baš u ovoj krizi vidjeli koliko nam je poljoprivreda bitna, koliko je poljoprivreda ucela da budžet za 2020. godinu bude tako dobar i da bude BDP pozitivan. Možda na pravi način još nismo sagledali sve mogućnosti poljoprivrede, ali sigurno su to veliki potencijali za napredak i za očuvanje naše cele privrede. Imamo veliki problem što tiče sela i migracije ljudi sa sela u gradove i to je neki potencijalni problem koji traje već godinama i sigurno će biti problema da se to riješi na uspješan način. Zbog toga je i prošle godine oformljeno ministarstvo za selo koje će se baviti samo tom problematikom, naravno uz pomoć i ostalih ministarstava, samo pokazuje koliko su ti problemi duboki, koliko su veliki i koliko treba truda rada da se to sve riješi na neki zadovoljavajući način. Da, vi ste narodni poslanik, tako sam vas i predstavila, naravno imate i tu funkciju da ste predsjednik gradskog odbora. Pa ako možemo malo da posvetimo vreme i svemu onome što se dešava u parlamentu Republike Srbije, koliko vaša stranka, vaša koalicija daje doprinos ili koliko vaše ideje i vaši predlozi mogu da se sprovode trenutno u Skupštini Republike Srbije? Koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvena Srbija je na prošle godine izborima parlamentarnim osvojila 32 mandata. Od toga 8 mandata pripada Jedinstvenoj Srbiji i mi funkcionišemo kao posebna poslanička grupa. Delujemo u skladu sa deo smo većine i tako se i ponašamo i delujemo odgovorno, uzimamo učešće u radu po svakoj tački dnevnog reda i na pravi način afirmišemo sve dobre stvari kad je u pitanju predlozi koji dolaze od vlade i od ministarstava, tako da smo uvijek ćemo biti deo rješenja, nikad nećemo biti deo problema. Nemamo problem da imamo i neko možda drugačije malo mišljenje, ali da smo na liniji tih opštih interesa za građane Srbije. Da li se sada donose dobri zakoni, kako sad ti zakoni koji su u proceduri, šta možemo da očekujemo? Vidimo da se u Skupštini neki poslanici, nažalost, više bave nekim drugim temama. To ćemo njih pitati kad budu gostovali.
Ali koliko ima tih nekih zakona koji su vrlo važni u ovom momentu da se donesu i da se ne udogovlači možda razgovorima o stvarima koje nisu za Skupštinu i nisu skupštinska tema. Poslanici Jedinstvene Srbije se isključivo bave temama koje su na dnevnom redu i to je neki naše opredeljenje i mi sa zadovoljstvom kažemo da utičemo i afirmišemo te pozitivne stvari svakog zakona i da... Jer ima dobrih predloga trenutno. Naravno da ima dobrih. Uglavnom su dobri predlozi. I kad je u pitanju zakon o popisu stanovništva i kad su u pitanju neki zakon energetici. Tu će sljedeće godine, odlaže se, ili tako, za sljedeću godinu popis stanovništva? Sljedeće nedelje izglasavamo da se odlaže za sljedeću godinu, za oktobar sljedeće godine, zbog ove cijele ukupne situacije sa pandemijom i zaista nije moglo da se održi u ovim okolnostima popis na pravi način. Prvi put se odvija popis na neki bolji način nego što je bio pre 10 godina, tako da ipak je to odloženo za sljedeću godinu da bi bila što bolja slika cele naše situacije. Ja samo primjer, jedan u Slovačkoj je trenutno popisano ništa, mislim da još uvek traje, ali uglavnom se to odvija online. Da li će možda i kod nas tako nešto? Da, mi smo još daleko od toga. Kod nas je predviđeno da tek 2031. godine bude online, da bude generalni katastar iz koga će se izvlačiti podaci, tako da nema fizičkog obilaženja i popisivanja. Tako da nadamo se da ćemo za 10 godina biti u toj poziciji da to popisimo na taj način. Mi malo kaskamo za Evropom, ali valjda ćemo ih stići. Ali evo, već kad spominjem... Bitno da smo ekonomski stabilni, da finansijski dobro stojimo i da je rekordno visok broj kapitalnih investicija, odnosno 274 milijarde odvojeno samo za kapitalne investicije, odnosno 330 milijardi ukupno iz budžeta Republike Srbije odvojeno za investiciju ukupne u Srbiji. Što s jedne strane ekonomisti to tumače kao... Da, vi ste ekonomisti, mislim da tu najbolje možete... Da, kao jedan stub te stabilnosti, a drugi stup stabilnosti je ta povećanje javne potrošnje. Kroz povećanje plata i penzija i drugih dotacija povećavamo potrošnju, a s druge strane povećavamo te kapitalne investicije koje sa sobom vuku i sve što pripada tome i osnažujemo i privatni sektor da ulaže se, je tako da to jednostavno to je vrlo bitno i odnosno najbitno. Samo da prođe korona, da, jer sad privatni sektor je u... Pa evo, pokazalo se da je u koroni da smo jako dobro stojimo i mislim da će i ova godina biti. I privatni sektor, bez obzira na sve ove sada okolnosti i mislim da će i ove godine biti u projektovanim tim ciframa sve to i želim posebno naglasim... Da li će se pomoć neka pružiti, da li se o tome razmišlja? Pa gledajte, ove godine je planirano povećanje penzija za 5,9%. Povećanje plata u zdravstvu za 5%, povećanje minimalne cene rada za 6,6%, što će biti prvi put da imamo minimalnu cenu rada 32.000 dinara. Samo da podsjetim da je 2012. godine minimalna cena rada bila 15.000, što je veliki pomak. A minimalna potrošačka korpa je 38.000. Znači još nam malo fali da stignemo, da minimalna cena bude u skladu sa minimalnom potrošačkom korpom. Tako da mislim da pored svih ovih teških okolnosti da će i ova godina biti uspješna što se tiče ekonomije i finansijskih uslova, tako da mislim da... Vi ste optimista, vidjet ćemo do kraja godine kako će to izgledati. Pa već sad u prvom kvartalu ima neki pokazatelja gdje možemo biti optimisti, ali naravno bit će i ova godina jako teška što se tiče... Sad moram da vas pitam, ta pitanja jesu vrlo bitna, jeste da se ja u potpunosti slažem sa vama da su ta neka socijalna pitanja i rešavanje socijalnih problema u državi da bi trebalo da budu na prvom mestu, ali mi i dalje imamo to pitanje hoćemo li u Evropu, nećemo li u Evropu, kada ćemo. Pa kakvi su vaši stavovi Jedinstvene Srbije po pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju? Mi smo 2008. godine kao koalicija SPS Jedinstvena Srbija napravili, kad smo bili ključan deo većine, napravili smo zaokret u našoj politici i okrenuli smo se prema evropskim integracijama i zaista naš stav da pratimo tu putanju, ali da budemo dostojanstveno, da uđemo u Evropsku uniju, da uđemo kao Srbija celovita, kao partner, a ne kao neko ko će ispunjavati nečije želje, nečije te zamišljene neke
linije moći i utjecaja u regionu celom, tako da Evropska unija, ali samo kao celovita jedinstvena Srbija. Kada su u pitanju ti evropski standardi, kako tu gledate? Koliko mi u ovom momentu ispunjavamo te neke evropske standarde i da li ste vi za sve te evropske standarde koji se nama nameću kao neki uslov za ulazak u... Znate da te uslovi Evropske unije su valjda prožimani nekim drugim geopolitičkim interesima i mi smo na toj raskrsnici tih puta već odavno i spremni smo i na te teške okolnosti, a naravno spremni smo i da uredimo naš sistem na svaki mogući način radi naših građana, ne radi Evropske unije. Ima nekih stvari kojima se ne možemo složiti baš u potpunosti, ali na toj liniji smo i nama je cilj Evropska unija i idemo u tom pravcu. Stav u vezi sa rešavanjem statusa Kosova i Metohije? Pa mi kao jedinstvena Srbija naš stav je poznat. Srbija, naravno Kosovo i Metohija kao deo Srbije, samo tako možemo... Onako kako piše u Ustavu. Tako, kako piše u Ustavu, mi se toga držimo. Još uvek je taj Ustav na snazi. Tako je. I naš predsjednik uvijek to ističe i mi smo pri tom stavu i to će biti tako do kraja. Da. Da li ste za sve predloge zakona i da li jedinstvena Srbija možda nekada može da odskoči od onoga što je i predviđeno dogovorom u koaliciji vašoj ili sa SPS-om, ali i u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom? Pa sad je aktualan barem se u javnosti puno pričamo o zakonu o istopolnim zajednicama. Pa zbog toga vas i pitam, evo, odmah ste prepoznali, da. Razumeo sam. Znači, stav jedinstvene Srbije je da nećemo podržati taj zakon. Zbog poznatih naših stavova sve ove godine oko LGBT populacije i svega toga, već je poznata priča. Znači, naš stav će biti u Skupštini Srbije da nećemo podržati taj predlog zakona. Ako uopšte dođe ako prođe vladu i dođe u Skupštinu, to je sada još uvijek pitanje. Ministarka Čomić se bavi tom tematikom. Bilo je neke javne rasprava, bilo je u javnosti polemika oko svega toga. Vidjet ćemo šta će svega biti, ali stav jedinstvene Srbije je tu jasan, nedvosmislen, nećemo podržati takav zakon. Dobro. Rekli smo da ćemo ostaviti učešće jedinstvene Srbije u pokrajini za neko drugo gostovanje, jer vi imate i pokrajinske poslanike, je li tako? Tako je. Malo pre ste nam rekli da participirate u gradskoj vlasti, da imate svoje odbornike. Kako to izgleda? Koliko neke ideje jedinstvene Srbije mogu da se sprovode u gradskoj skupštini? Pa mi participiramo u gradskoj vlasti, deo smo većine, kao što sam već rekao, i zaista mogu sa zadovoljstvom da kažem da je Miloš Vučević uložio puno truda i rada sve ove godine da danas Novi Sad izgleda kao jedan evropski modern grad, ekonomski jak, socijalno odgovoran, jednostavno bolje mesto za život, što se kaže, i zaista kad gledamo po svim parametrima da je to puno naprednije od svega što je bilo prije samo 7-8 godina. Samo da vam kažem da je budžet duplo veći nego pre 10 godina, recimo, Novi Sad, da trećina budžeta za 2021. godinu je opredeljena za kapitalne projekte, da je pomoć gradske vlasti bila za 5800, čini mi se, malih srednjih preduzeća na svaki mogući način, kroz neke subvencije, kroz neke pomoći na razne načine. Tako da vidimo da jedna odgovorna politika se vodi i mi smo sa zadovoljstvom podržavamo takve predloge i takve sve stvari što se dešavaju. Znate i sami koliko je došlo novih fabrika, koliko je još u pripremi. Sad ako dođe ovaj japanski Nidek, to će biti velika stvar za Novi Sad, plus sve ovo što je do sad otvoreno, Continental, Lear, Delphi. Tako da jednostavno 25.000 građana Novog Sada je dobilo uposlenje zadnjih 5-6 godina i rekordno niska nezaposlenost. Samo su neki parametri jedne uspešne gradske vlasti koji smo i mi sa zadovoljstvom činimo taj deo i
podržavamo Miloša Vučevića i njegov tim, zaista su radili velike stvari za Novi Sad. I kad bi poredio Miloša sa nekim od njegovih prethodnika, jednostavno neuporedivo mi je. Zato što su... Dobro, Miloš ima već ovaj treći mandat, je li tako? Da, treći mandat i... Što je za Novi Sad prvi put se to dešava. Prvi put u istoriji Novog Sada se dešava, da. Mislim da je to sasvim opravdano, da građani prepoznaju to, da vide. Da li sam ja rekla Miloš ili sam rekla gospodin Vučević, izvinjava se ako sam ponesena onim kako ste ga vi oslovljavali, naravno gospodin Vučević. Naravno. Da, ako sam pogrešila. Mi ćemo još malo uključiti gledaoce. Ja sam čula da je telefon zvonio, ali prije nego što uključimo gledaoce i pređemo na još neke teme o kojima bih ja sa vama razgovarala. U jednom momentu sam rekla da bih iskoristila vaše gostovanje, a i kad ste Novi Sad spomenuli, moja pohvala, i ja želim da pohvalim pre svega Dom zdravlja Novi Sad i vlast u Novom Sadu kada je u pitanju vakcinacija. Dakle, mislim da je to jako dobro u Novom Sadu organizovano. Mislim da je i odziv građana dobar. Da li ste se vi vakcinisali? Naravno, ja sam prelažao koronu i vakcinisao se i revakcinisao. I koristim priliku da apelujem na sve građane da se vakcinišu, jer to nam je jedino rešenje u ovom trenutku i zaista ne znam šta može koje drugo mišljenje postoji da bi nas da se ne bi učinili tako nešto i zaista... I stvarno je to dobro organizovano i imali smo mogućnost da biramo vakcine i evo sad će stići još vakcina, pre svega kineskih, ljudi pitaju koje, bilo koje. Bilo koje, samo se vakciniše. Ali imamo nekoga na vezi, evo već iz režije, ja se izvinjavam ako sam vas prekinula, imamo nekoga na vezi, dobroveče, broj telefona je 021 522 733 za sve one koji još uvek ne znaju broj telefona, možda nas gledaju u Jagodini pa mogu da se uključe. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Moje poštovanje, Jelena je sa Naselja. Htjela bih da pohvalim zaista vašu emisiju i dopada mi se večerašnji gost. Dobro. Svaka čast. Htjela bih da pitam vaše gosta, ako nije problem. Ovako, želela bih da pohvalim to što Palma brine o mladim bračnim parovima i što raste broj đaka prvaka u školama u Jagodini. Bela kuga je naš najveći problem i ako ne vodimo računa o deci i porodicu, pretpostavljam da znate i vi, izumrećemo kao nacija. Zašto Palma nije ministar za demografiju i brigu o porodici? Dobro. Eto, to je moje pitanje. Dobro. Hvala vam što nas gledate. Da, evo, zanimljivo pitanje. Da. Pa, stav gospodina Markovića je da ne treba njemu neka javna pozicija, javna funkcija da bi radio u interesu građana. I zaista on je od 2016. godine imao ponudu od predsjednika Vučića da bude ministra poljoprivrede. On to nije prihvatio iz razloga što i bez te javne funkcije radi u interesu građana i samo da vas napomenem, zaboravio sam to da kažem da je već 7 investitora došlo i napravilo neke pogone u Jagodinu bez ikakve pomoći vlade i ministara. To je rezultat Dragana Markovića Palme i njegovih aktivnosti mimo granica naše zemlje i dovođenja investitora. Tako da još jedna potvrda da nam ne treba javna pozicija, javna funkcija i neki veliki resurs da bi radili u interesu građana i Jagodine i cele Srbije. Da. Čini mi se da imamo ponovno nekog na vezi. Hvala, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zovem za uključenje u emisiju. Uključeni ste. Halo. Uključeni ste, kažite, izvolite. Dobroveče. Opet se Klisa. Pre svega bih želela da pozdravim vašeg gosta kao i sve vas u studiju. Hvala. S obzirom da sam student, čula sam od vašeg gosta da Palma vodi besplatne studente u Beč, radnike i penzionere na more u Poraliju, pa me samo zanima da li to važi samo za građane Jagodine ili možemo mi iz drugih gradova da idemo. Pozdrav. Lepo pitanje, da. Zašto bi Jagodina bila samo privilegovana? Da li vi to možete nekako da prenesete da i novosadski studenti ili radnici iz Novog Sada letuju u Egiptu ili Grčkoj? Naravno da možemo i vodili smo studente više navrata u Beč. Naše novosadske? Naše novosadske studente. Evo to je za mene, da, nova informacija. 2019. godine vodili smo 150 ljudi u Paraliju, na otvaranje naše kancelarije u Paraliji, tamo i baš iz Novog Sada. Znači ne samo iz Jagodine, nego iz Novog Sada. Tako je. Eto kako ne pratimo, da. Mislim da ćemo biti u situaciji da
opet to radimo samo da prođe ovaj Koji su kriterijumi, ako mogu da vas pitam? Kriterijumi su dobri studenti, redovni studenti, dobri studenti sa dobrim prosjecima, tako da je konkurencija jako velika, a mjesta su ograničena, tako da uvijek ispoštujemo naše te... To je lepo, treba mladi da odu malo u svijet da vide kako to izgleda i zaista su dobre reakcije, dobre su reakcije, pogotovo u Beču, zato što tamo vide kako žive njihovi, kako rade njihovi... A ima i dosta naših u Beču. A ima dosta naših ljudi i vide sve znamenitosti Beča i tako da je jedan potpun događaj. Ponovo imamo nekog na vezi, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Htjela sam da se uključim u emisiju i da pozdravim vaše goste večeras, kao i sve u studiju. Hvala. I htjela sam da kažem da mi se sviđa sve što vaš gost večeras govorio i sviđa mi se sve što radi Palma. Međutim, ja nisam član jedne stranke i mislim da Palma je najbolji političar. Htjela bi da pomognem i htjela bi da pitam gdje mogu da se učlanim u Palminu stranku. Dobro, a vi ste već u jednoj stranci, ako želite da pređete? Ne, nisam član jedne stranke. Niste ni jedne, nisam vas dobro razumela. Dobro, ali podržavam Palmu, pa me zato zanima. Eto, vidite. Ja sam rekla nekada na samom početku da i mi snosimo deo krivice, televizija Kanal 9 i možda ja lično, što nisam do sada, evo, prvi put, a rekli ste 2009. godine, mislim koliko je to godina, zaista kritika, moram da samu sebe kritikujem, da vas evo prvi put sada zovem. Gde mogu, rekli ste negde na samom početku gde se nalaze prostorije, ali da ponovimo za one koji su se kasnije uključili. Znači, adresa je Narodnih heroja broj 5, preko puta Glavne pošte u Pasažu, preko puta Ekonomske škole, tu su naše kancelarije koje rade od 9 časova do 17. Znači, zainteresovani mogu da dođu i da se upoznaju sa vašim programom i uslovima za učlanjenje. Zadovoljstvo je čuti ovako nešto. Dobro. Ponovo imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Ovdje Milica kraj telefona. Prvenstveno želela bih da pozdravim vašeg gosta i sve u studiju. Hvala. I želela sam da kažem da sam bila u Jagodini i oduševljena sam, jer Palma je od jedne Palanke napravio ozbiljan grad i eto, sramota je da Novi Sad nema zoološki vrt, a da Jagodina ima. I imaju akvapark i muzej voštanih figura, kao i veštački vodopad. Pa sam želela da pitam vašeg gosta, da li planirate tako nešto da napravite u Novom Sadu? Dobro. Novi Sad ima nešto možda što nema Jagodina, ali lepo je to što ste rekli da Jagodina ima, pa evo, da li mi možemo da dobijemo zoološki vrt ili neki muzej, pored svih ovih koje imamo u Novom Sadu? Puno puta smo bili u situaciji da vodimo ljude iz Novog Sada u Jagodinu na jednodnevne izlete i zaista ljudi kad vide svojim očima ovo što mi pričamo, zaista reakcije su jako pozitivne i vide ljudi da smo im pričali zaista ono što se dešava i iz prve ruke su videli, tako da vrlo rado ćemo pokrenuti inicijativu koja postoji već odavno za zoološke vrte u Novom Sadu, možda nam je to malo nedostaje u svim ovim. Dobro bi nam došlo i za našu decu ovdje, tako da, ali nije... Da ne moraju čak do Jagodine ili do Subotice. Nema veze da se provozamo malo autoputem. Sad su autoputevi dobri, tako da se brzo stigne svugde. Tako da, interesantna, eto, tema za razmišljanje. Kao i predlog u Gradskoj skupštini, je li tako? Pa možda će i drugi odbornici da prihvate vaš predlog. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Pozdravljam prisutne u studiju. Hvala. I gosta da li imaju odbor u opštini Žabalj. Ja se javljam iz Đurđeva. Dobro. Mi imamo dosta problema, to je dobar narod, dobra prvoklasna zemlja, sve je dobro, ali lokalni šerifi nisu. Pa bi voleo da se jave, Đurđevo ima 5.500 stanovnika, ja mislim da bi dobili jako puno glasova i voleo bi da se uključe i ja bi prvi glasao za njih. Dobro. Evo, već kad ste tu spomenuli i Žablje, ali tako, čini mi se da ste na posljednjim izborima dobro prošli u Žablju i za Bački Petrovac znam sigurno, za Žabalj nisam sigurna, jer imate odbore. Pa moram to, kad ste već spomenuli Bački Petrovac, da kažem da smo tamo napravili najbolji rezultat u cijeloj Srbiji, izašli smo sami na izbore. To znam, da. 33% smo osvojili. U Slovačkoj sredini. U Slovačkoj sredini, jedna mala jedinstvena Srbija, zaista to je onaj pokazatelj da ljudi prepoznaju prave stvari koje mi radimo. Što se tiče Žablja, tamo smo isto izašli posebno, samostalno na izbore. Osvojili smo 5,4% glasova građana Žablja, tako da smo... Ali imate odbore u Žablju i u Bačkom Petrovcu? Naravno.
Imamo odbor koji je izašao sam u Žablju, osvojio 5,4%, imamo svoje predstavnike u opštinskom parlamentu, deo smo većine i tamo, tako da... A evo, sudeći po ovim uključenjima, zaključujem da, bez obzira što je Jagodina uslovno rečeno daleko od Vojvodine, a i nije tako, kako kažete, sad imamo te autoputeve, da ljudi prepoznaju program Jedinstvene Srbije. Imamo ponovno nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobro večer. Izvolite. Evo to da Šabac. kažem po vašem gostu da su 20 godina na vlasti. Iako je Jagodina razvijena, znači 20 godina su na vlasti. Jer su socijalisti i sad oni isto na vlasti. 20 godina. Kaže se je Palma seljak sve. Da li misli su svinje sad 120 dinara? Postoje kukuruz, postoje gorivo. To ne misli da li kad u Skupštini izdao to za seljaka zaštiti, da kaže da cena svinja, bila je cena njeni džabe, sad cena svinja džabe, gorivo skupo, sebe skupo, zaštita za prskanje skupa. To nikada nije branio kada je u Skupštini. Nego samo Jagodina, od čije pare on uzima i šalje ljude na more. Naše pare, cijele Srbije. Isto njegove iz Jagodine pare, nego naše pare koje mi odvajamo. I kada dovodi firme, a za koju platu radi, za 35.000, to je sramota što dovodi firme na našu zemlju, na naše parcele, a radi za takve niske plate. Dobro. To je vaše mišljenje. Verovatno u Šapcu nije takva situacija kao što je u Jagodini. Da. Vi ste u jednom momentu i rekli da je gospodinu Palmi nuđeno da bude ministar poljoprivrede, je li tako? Dakle, nije sve idealno i jeste gledalac u pravu. Jeste, to su problemi. Posebno kada je poljoprivreda u pitanju. Zaista, predsjednik Marković... I subvencije za poljoprivrednike, sve to baš nije... Predsjednik Dragan Marković Palma na poseban način ističe problema poljoprivrednih proizvođača i zaista on pokušava na svaki način da im pomogne i diskusijama o Skupštini baš ove probleme što gospodin govori ističe u prvi plan i cene svinjskog mesa i otkupne cene, zagarantovane cene poljoprivrednih proizvoda što je najveći problem generalno. I zašto uvozimo neke poljoprivredne proizvode kad sve to mi možemo u Srbiji da proizvodimo? Evo samo jedan primjer, recimo sve pijačne tezge u Jagodini su besplatne za poljoprivredne proizvođače. Besplatne, znači niko ko se bavi... Ali hajde ovo da objasnimo ovom gledalcu. On je sad rekao od naših para vodi na more, od naših para, ne znam već šta, deli socijalnu pomoć. Hajde to da objasnimo. Da li je to od para ljudi koji žive u Jagodini? Vi ste i ekonomista. Da objasnimo ljudima, jer stvarno neki kažu on sad deli tuđe pare. Što se tiče dece i odlaska na more, to je iz budžeta opštine, zato što se uštede prave na taj način koji sam malo pre rekao. Znači, nema tih luksuznih stvari, nema tih rasipanja novca, nego sav novac je usmeren prema tim nekim socijalnim pričama, socijalnim temama. Jel vi razumete da nema nijedno... Da, samo da ponovim, ako gledalac da, to je, pretpostavljam, tačno, da funkcioneri gradski ne mogu da koriste... Znači, odbornici ne primaju dnevnice, članovi gradskog veća ne primaju plate, nema savjetnika, nema pomoćnika. Ali kako su oni to prihvatili? To mi nije jasno. Pa zato što je tako od koje on rukovodi gradom, tako je to uspostavljeno. I onda se budžetska sredstva usmeravaju za rešavanje... Za pomoć tih socijalno ugroženim i zaista to funkcioniše. Možda je ovako malo nestvarno, ali kažem vam... On izgleda kao utopistički, kao grad sunca, kada pričate o Jagodini. A što se tiče ovih ekskurzija u inostrane zemlje, to se pokriva, troškovi se pokrivaju od sponzora. Naravno, svaki grad ima neke svoje sponzore i neke mogućnosti za tako nešto. Samo je pitanje dobra volja da li neko hoće nešto raditi. Ima ljudi koji pomažu. A vidite kako se to vraća. Sad je gospodin Marković bio u Egiptu i za 10 dana dolazi prirodna delegacija Egipta koja će sagledati ovdje uslove kojima može da investira neka svoje velike novce. Znači, nije to sad slučajno. Rekao sam da je već 7 investicija na taj način došlo u Jagodinu. Iz Italije, iz Austrije, iz Nemačke, tako da sve ima to svoje... Ali to je mimo Republike? Naravno, mimo to. Republika u tome ništa ne učestvuje, da. I ne bune se vaši koalicioni partneri što gospodin Palma to radi na, da tako kažem, svoju ruku. Pa to je u interesu svih građana, nije to samo nečije, nego kažem, on ne koristi subvencije od države, ne koristi pomoć ministarstava da bi doveo nekog investitora iz Austrije ili sad recimo iz Egipta ili iz Turske, nije bitno. Mislim da ponovimo nekog na vezi. Dobroveče, izvolite.
Halo, dobro večer. Dobro večer. Želim da pozdravim vašeg gosta. Ja sam Zoran sa Detelinere. Dobro. Želeo bih da kažem da uopšte nisam član ni jedne stranke, ali jedan od razloga zašto cenim Palminu stranku je iz razloga što je to jedina stranka koja se zalaže za decentralizam, odnosno jedina stranka čije sedište u stvari nije u Beogradu nego u Jagodini. Pa bih želeo da postavim gostu pitanje da li on smatra da grad Novi Sad, odnosno ostali gradovi u Srbiji, bi trebalo da se njihovi građani pitaju za neke stvari u gradu, to je da bude sve decentralizovano. Da, ovo je odlično pitanje, da, godinama se govori o toj decentralizaciji. Evo, Jagodina jeste primer da može da se i na drugačiji način to organizuje, tako da ne odlučuje o svemu Beograd. Ali zašto je Jagodina izuzetak? Zašto to ne može da se primeni, ako je to dobro i ako se pokazalo kao dobro, zašto to ne može da se primeni i na druge gradove i sredine u Srbiji? Pa mislim da je to sve do lokalnih samouprava i tih njihovih ambicija da od svoje neke sredine naprave bolje mjesto za život. Mislim da je tu ključ problema. Niko ne brani ni Vrnjačka Banja se razvija, niko ne brani Kragujevcu, ni nekim drugim gradovima te veličine da budu naprednije, da budu bolje, što kažu, da građani troše budžet. Znači nekako pretpostavljam da jeste u vašem programu vaše stranke ta neka decentralizacija. Pa jeste. A i ovo mi u Vojvodini možda imamo problem, kažu i Beograd i Novi Sad. Ja sam spomenula Banat, niko mi neće zameriti što često spominjem taj Banat, da se nekako više računa vodi o Novom Sadu ili o Beogradu, a manje o možda Pančevu, Vršcu. Evo što znači decentralizacija što tiče i same Jagodine. 42 sela u Jagodini, svako selo ima uređene asfaltirane puteve, osvetljene puteve, domove kulture, sportske terene, ambulante. Jer funkcionišu ti domovi kulture. Svako selo i onda ti ljudi koji žive na selu nema potrebe da idu u Jagodinu da žive. To je ta priča, to je ta priča. Kako je to ranije funkcionisalo? U tim selima u Banatu, u Vojvodini, nije samo u Banatu, to je sve zamrlo. Nekada su ti domovi kulture, što kažete, nisu ljudi imali potrebu da odlaze u gradove, jer su se ljudi amaterski bavili i pozorištem i folklorom i ostvarivali su te neke svoje kulturne potrebe. Koji nas čekaju u narednom periodu, pogotovo te migracije. A sad posle ove korone bi trebalo da razmišljamo o tome da bi trebalo da se vraćamo na selo. Hoću da vam kažem kako ima rešenja i za te stvari, samo kad se ima dobra volja i kad se ima neka strategija dugoročna, a ne samo ad hoc neka rešenja i tako da ovo je primjer dobar kako se sve može. Da. Ja gledam još šta sam pripremila da vas pitam za ovo prvo gostovanje kod nas na televiziji Kanal 9, ali ćemo uključiti još ovo gledalce. Ako se slažete, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdrav za sve. Želeo bih da pohvalim rad Dragana Markovića Palme, jer mislim da je on jedini koji brine o običnom narodu. Zanima me, to je pitanje, kada će sve te stvari koje sprovodi Palma u Jagodini da sprovede i u Novom Sadu? Dobro, evo, to se ponavlja pitanje večeras i ja samo moram da kažem da znaju naši gledalci da mi ne namještamo pitanje, da ne cenzurišemo gledalce. Zanimljivo da mnogi su baš to pitanje postavili. Kako preslikati sve to iz Jagodine u Novi Sad? Kad budemo imali dovoljno odbornika u Skupštini grada koji će moći da utiču na budžet, onda ćemo lakše sprovoditi neke tačke naše programa. Znači, Novosađani bi trebalo da glasaju na sledećim izborima. Da bi imali te naše odbornike, moramo da imamo dovoljno broj glasova, a da bi to imali, treba da se organizujemo na što bolji način i tako da. I da vas možda bolje upoznaju. Da, eto, da postojite ovde u gradu. Mislim da nećemo više nikoga, možda, eventualno, ako ostane pred kraj vreme, da uključimo još nekog gledalca. Počela sam emisiju i razgovor sa vama time da li će biti izbora, neće biti izbora, sad o tome i ne razmišljamo toliko, mada neki jesu već u kampanji, ali ono što mene zanima, kako vi kao političar, vi ste ipak političar, tako, bavite se politikom, ocenjujete političku scenu Srbije, kako funkcioniše pozicija, kako opozicija, kakvi su ti odnosi između pozicije i opozicije, da li bi to moglo da bude bolje
evo, nagoveštavaju se ti neki razgovori, pregovori, pozicije, opozicije. Vi imate, vaša stranka ima lep naziv, Jedinstvena Srbija. Najlepše. Koliko smo mi jedinstveni u ovoj Srbiji, koliko mi možemo da pronađemo zajedničke teme, zajednički jezik, da budemo jedinstveniji u rešavanju tih nekih problema. Kako vi vidite, kako ukratko, ako možete da kažete, političku scenu, da li može opozicija i pozicija da pronađu bar minimum nekih zajedničkih interesa? Pa evo sad navodno treba da počnu ti razgovori, trebali su u martu, pa sad odložen za april. Vidjet ćemo posredno evropske... Da li ste vi za to? Da se razgovara sa opozicijom? Pa i treba da se razgovara. Treba da opozicija bude prisutna, da... Bez obzira što nije prisutna u parlamentu? Pa oni su to, sad su vidjeli da su pogrešili, verovatno. Znači, hvali opozicija u parlamentu i potrebna je i evo, mislim da vladajuća većina čini sve ustupke koje su moguće da se prevaziđu ti neki problemi koji oni ukazuju preko Evropskog parlamenta i mislim... Dosta negativni signali stižu iz Evropskog parlamenta, iz Evropske unije. I po pitanju nekih drugih stvari za koje možda večeras više nemamo vremena, ali i o tom odnosu pozicije i opozicije. Meni se čini da je malo izveštaj, malo navijački. Na strani opozicije? Da, ali o tom će se raspravljati u parlamentu i poslednji će reći što ima o tome. Ali potrebno je da država ima opoziciju. Naravno. Ja mislim da vi kao političar prihvatate to da opozicija mora da postoji, da opozicija mora da bude prepoznatljivija i mora da bude drugačija, da bude korektor. Tako je. Koliko je sad, mi ćemo to razgovarati kad nam oni budu gostovali i često ih kritikujemo, da opozicija možda nikada nije bila, ajde da ne upotrebim ipak taj termin, slabija nego što je danas. Teška je situacija kod njih, ali sami su krivi za to. Ali potrebno je da postoji. Ali vidite kako oni funkcionišu, oni ne mogu da daju svoje predstavnike za neke razgovore i da to teško ide i da te netrpeljivosti njihovi i neki prošlost njihova... Netrpeljivost je i sa druge strane, nemojte, mislim, netrpeljivost je i sa druge strane, nije, zato vam kažem, da li može to da se na neki način prevaziđe? Mislim da i predsjednik parlamenta, gospodin Dačić, čini sve napore, ali nema s kim da razgovara. Evo, već on mjesec dana pokušava da priča sa nekim... Dobro, gospodin Dačić je, a i na kraju i vi kao koalicioni partneri ste i sa ovima, što su bivša vlast bili u koaliciji. Znate kako oni rade i kakvi su njihovi... Ali evo, ne znam šta treba još da učine vladajuća većina. Dačić će voditi te pregovore. Ne znam šta još treba da učine da bi ovi rekli... Ali oni ne mogu sad da se dogovore koliko će delegacija ići, ko će ići, da. Ne mogu da se dogovore i to će trajati, izgleda, ili će posredovati Evropska unija, jedan deo će pričati sa opozicijom, jedan deo sa pozicijom, tako da jednostavno ovo je sad neka pat pozicija koja ne vidi se neko rešenje u narednih nedelja. A mora da se krene u razgovore i potrebno je zaista. I mislite da ako budu izbori sledeće godine da bi trebala opozicija da učestvuje u tim izborima i da taj parlament onda izgleda malo drugačije? Kako je vama sad u parlamentu kada je ipak malo je, ako mogu da kažem, malo je opozicije, ali čuju se i drugačije tonovi, čuju se drugačije mišljenja, čuje se, ali i ako bude više opozicije, nećemo imati ništa protiv, jer treba da bude opozicija, da bude korektor. Što ste rekli kao korektor vlasti, mislim, to je sasvim u nekoj demokratskoj državi bi to trebalo tako da izgleda. Ali da se neko tera po svaku cenu da učestvuje u izborima, to je zaista nema smisla i nejasna je malo situacija što tiče same opozicije i njihovih poteza i u prošloj godini, a i evo i početku ove godine kada je nagoveštaj tih pregovora, da jednostavno nemaju nekakvu platformu, nemaju zajednički stav ni oko jedne teme. I zaista je, mislim da će Dačić biti u velikom problemu s kim, kako, na koji način pregovarati i dogovarati nešto. Tako da... Eto, već kada spominjete gospodina Dačića, moram da kažem da nam dugo nisu bili ni Socijalističke partije Srbije. Ja ih pozivam ovom prilikom. Nekoliko puta sam ih zvala, njih sam zvala nekoliko puta. Ne znam u čemu je problem, nadam se da ćemo imati priliku da i vaše koalicione, najbliže koalicione partnere ovdje ugostimo, da čujemo od njih. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste došli. Evo, na televiziju Kanal 9 mi smo otvoreni za sve političke opcije. Dakle, ako neko participira
u vlasti na gradskom nivou i na pokrajinskom, naravno i na republičkom, ima mogućnosti da gosti ovde i da iznese svoje stavove. Nadam se da je ovo samo početak, je li tako, da ćemo biti u prilici možda i da ugostimo i gospodina Palmu i predstavnike pokrajinskih poslanika ili funkcionera, da. Jedino ako još nešto... Hvala vama na pozivu i na prilici da kažemo nešto o jedinstvenoj Srbiji, o onom što mi radimo i kako delujemo na političkoj sceni. I hvala vam i nadamo se da ćemo se gledati redovno. Ja se nadam da će televizija Kanal 9, kao što je i bila praksa, dakle bila je praksa ove televizije, da gostuju predstavnici svih stranaka, pa se to onda nešto malo promenilo, koliko je i naša krivica, krivica je i nekih drugih faktora, neki i dalje možda ne žele da dođu kod nas, ne znam zašto. Mi smo uvek bili otvoreni i za poziciju i za opoziciju i nadam se da će tako biti. Još jednom hvala i pozdrav svih vašim gledalcima. Hvala i vama još jednom, poštovani gledalci. Zahvaljujem vam se što ste večeras gledali ovu emisiju i što ste zaista učestvovali vašim pitanjima. Meni je to najinteresantnije što je bilo mnogo pitanja u vezi sa tim da li Novi Sad možda bude Jagodina. Novi Sad je Novi Sad, Jagodina je Jagodina, ali treba sve dobre stvari iz nekih drugih sredina preneti koliko možemo ovde u naš grad Novi Sad. Hvala još jednom, ostanite uz televiziju Kanal 9. Laku noć.